Ništa, hajde da vidimo šta ima u ovim kutijama što sam kupio. Prvo ćemo ovu bušilicu. Znači, sa litijum-ionskom baterijom. Duži vek trajanja, 3 godine garancije, ima je punjač. Neki nastavak. Znači, baterija je ta X200, X20 VT za sve te alate paše, evo što su ovdje nacrtani u krugu. Evo da vidimo vodstvo, taj nastavak, bit ili već kako se zove. Šta imamo u kutiji? Imamo punjač, koliko to volti? Tu piše 21 volt i 1 amper. Čudno. Dobro, znači to je punjač sa ovim ležištem za bateriju. 1 amper snage punjač. Ok. Sam uređaj. Znači, tu je i baterija. Da li ja mogu nju odmah startovati? Ne znam šta je ovo, da za čekić. Ovo je smer. Ajde vidimo. Evo radi ona. Znači baterija puna. Dobro. Što neće fokusira ovdje? Znači, malo gumirano. Baterija dosta glomazna. Navodno nemačka. Litijumska. Ima i svetlo. Znači, kad radimo nešto da obasjava. Imamo, kako se zove, aha, ovdje skala za napunjenost baterije, da proverimo kako se to radi. Valjda se ovdje stisne. Evo ga. Znači, on kaže da je malo jače od pola. Znači, skala kaže malo jače od pola da je baterija. Ova zelena jedva tinja. Znači, mogla bi se dopuniti. Ok. Ajmo da imamo u velikoj kutiji. Malo požuriti. U velikoj kutiji su uputstvo. Nastavci ovi kameni. Ne znam šta je ovo neki. Aha. Stezni. Za ove uzane osovine. Adapter. Ključić. Ovo su ovi kameni za brušenje. Ima ih znači. Ima ih raznih. Sad sam uređaj. Dobar, masivan. Sviđa mi se. Ne znam šta je ovo dugme ovdje. To moram vidjeti u uputstvu. Ovdje kružnje ovaj za brzinu. Dobro. Isto kaže nemačka. Ok. Ajde da verujemo. I ovdje baterija ide. Evo kako se ovo znači radi.
Znači, za montažu i demontažu ovog mora se stisnuti ovo dugme da bi se ova osovina zakočila. I sad se uzme ključ, priloženi, i odvrne se ovaj stezni, kako da kažem, stezna matica ili šta je već. Evo ga, izvadio sam taj kameni nastavak. Sad, pošto on širok za ove uže stvari, sad ćemo da ga promenimo. Znači, odvrnemo skroz ovu steznu maticu i izvučemo adapter, znači stezaljku, adapter, i stavimo užu, znači sa užom, da kažem, rupicom. Znači, stavimo i zavrnemo taj maticu. Sad ovdje imamo ove nastavke. Može ovo, na primjer. Može to da se stavi. Znači, ta šmirgla kao četkasta. A može i ove valjkaste. Znači, valjkaste. Mogu i one. Evo ga, stegnemo. I sad uzemo neku odgovarajuću šmirglicu i to navučemo preko, znači na ovaj gumeni deo navučemo da sedne. Evo je šmirgl papir. Evo, pasent je sela. To je to montirano. I sad pustimo ovo. U stvari, prvo ovo sam stegao. Da, nisam s ključem. Mora da se s ključem stegne. Stegao. Pustimo ovo da ume kočnicu. Sad se sve vrti. Stavim bateriju koju sam preventivno skinuo dok sam menjao taj nastavak. I spremna je za rad. Znači, kako ide? Tako što se, znači, ovaj glavni prekidač ne može se samo gurati. Znači, on mora malo u desno, kako kaže u pustu, pa onda napravi. To je kao sigurnosno, da ne bi se negde slučajno samo palio. Znači, prvo u desno, palcem gurnemo, pa malo onda napravi. Sad možemo držati. Čekaj da im brzina. Znači, držati. A možemo i skroz ovako i onda se on zakoči. To je to. Gotovo. Parkside